Anyag ko na ti Doktor Leroy Lakay. Padaw timparit na akanem. Bawal ti karne, napgad, nasamait, kanda dumapay. Adat na ilistahan ti may parit na kanem. Day takot ti jak pangayatan nagpa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan Lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakita mo nga raw na napigsakan at no pagawidin na tan. Di ka aglulupaw. Alam, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas ijayan dagiti nurse. Bagkatam ta dextrose maun. Anya, may kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. Masige nga, Rod. Ikarigatak ti bumangon, Lakay. Hello, Manang Lea. Hello, Ason. Kumusta nananang kantatang? Nakaawid dan? Wan Manang, adadan iji balayaw. Inkanto man ida kitaan ading ko. Bantayang payla ida iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kankananda. Tani, pati ni tatang. Agsakit-sakit met no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada, yad addadamot. Un nga Rod, iso amasapul amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabahok Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan nyo. Ay, pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom di tan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, niso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mat ti taba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Adula, amin na parit-parit. Bakit kun lakay kamay na dadakkelyaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat mi akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidain. Ay na, kasano no agsakit kayo manan? Ay na, di mo nga min ibagbaga aasawn. Malaki din, mangala kamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mo na ya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanon niyo ang agasawa ka bakis? Ay, ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw itmanain jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kaya't mau sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No mayroar mi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang naktulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. So ano kaya't mo ti may libre, sumurot ka na kamay. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak ta bakit papananta ngayon. Ay mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaur. Panay na ang ragan to'y buong kaw. Sige nga raw. Mapantan tayo nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lag pamasahen kaniplavyaw. Libre pa'y. Ay, di na matagmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta,
Di ka mapanag pamasahi iti babae. Padasam ti mapantakaratsin ka manan, liroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo kabagays. Bulbulong mat. Aywan kabagis, nateng dagitoy. Inalak ijay uma, saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anyat isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso anak kakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An nadak ti papaunig ko, ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Pat-patsam na kita. Enjoyam kit diti mangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan. Agan anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa itiyag biyang kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may sa, awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga ganan nadak. Ay, no dakam ikanilakay ko uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay, ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan ngam da kayo mutla ti marigatan wag sakit kayo kabakis. Ay saan? Tano adda kwarta, saan ka marigatan ka bagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo pay pare. Nakapalingki kayo maran kinibaka mo. Ay, wan maray. Gimatang kami ti kargat ay nagdakkilarip may. Sabali nga di kwartaming agasawa. Sabali mati para abas tumay. Nagasat kayo tada na singpet nga anak yu di abroad pare Leroy. Wan kan naimbag ko nam ta purinar tinasawa di anak may. Baknang apurinar. Kahit ada ka din anak da. Awan pay. Ang amuray awan anak na ta narangsak dalatangag din na. Din sa mo nagaw-awid di anak yun. Una ta makumikom da nga kasawa. Ay wan, anyat urasan. Ay, ala, una magkahayapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilum ay wan, baro talaga. Binulan a baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man pare. Makapaapal kayo mo'y. Ag-expire nga raw na iti taraon nga ipaw-paw iti anak may. Tadi mimit kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan pare? Ay, wait. Hanggang itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit titan ko baka. Apa yan gay? Ibagam no di mo kabailan tayo ospital kan. Sa kabalan ti sakit lan. Maulawak, Mila. Try na ko nag-hospital. Sige nga raw, tayo nakmangayab iti pangiluganak kan ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilan ta pangluganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayad iti arkila. Pribado ospital anang iya panakken kalakay. Nangina ti mabayadan ditaoy. Uray nangina. Ta si kaswendak mo't anaimbag ditaoy. Isu nga raw da dito'y tinangi panakken ka. Awagam ti anak ta ija abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw ti imparit da kanam. Anya?
Nagdakkel ti mabayadan dito yung ospital, nanang. Apay nga min adito ti imayan nyo. Ay na, di ka man sumanaw, ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bill may. Kadya kabsat mo, Mike. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan, nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Tinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kantulakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kamay. Alaman, no ma-hospital kamay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, isong aguli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka, tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, Nalaing kami na dumiskarte di kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki na gwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngan istambay mo. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikasun tayo kit din di irwaryo dito yung ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayagmagtan, manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadag iti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da, manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang balay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan, manang. Nujak mapatganday takid daw mo. Didak ngamin dengdeng genderanang tentatang. Makaungot da no tubngarap ida. Kat tila maisidsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Isong awan ka no ti karbangak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga rod, mangkitak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis, siya titinangdanan ni kanakan Leia amang kadwa kada kayo ni Tibalayo. Ay, wan! Imbaganan day takada kami. Okay. O kailangan ka na kayo kanibayaw no sakti kadwayo kabakis. Ay, kitwan ah! Nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Uy, daswilduan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglaba, kanagluto ti kananyo. Ala! Basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kaya ti sinsinan alutaw kabagais. Bayaw ni Roy, kabagis, ubay kayong tabangan tayaon. Nakaluto ako. Ay, italak pala, mabisig. Nagbayag kang agluto, bayaw. Anyat linutaw mamasida kabagais. Dinengdeng nga sinagpawak iti ikan, kabagis. Anya! Apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Tabilin ni kaanakan Leia. Ajak agluto iti karne, tamay parit kano ka na kayo. Unay kamatan! Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta! Kasano pumigsa kami ngay, no kastaman, tipakpakan mo ka na kami bayaw. Pasensya kayon, ngambilin ngamin ni Leia na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan nyo, tapno baliklikan ti paragsakit nyo. Uray ag sakit ka bay! Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital bay! Uray makonfine kami iti makabulan, awan problema! Tada kwarta ni Leia gastusin bay! Iso nga oray kanan mi amin na kayak mi akanan, nga oray may parait. Tada kwarta mi pagpaagas may bayaw. Pumanaw ka lang no kontra ti kayak bay! Hoy ha, hala, makamo kayo nga ron. No papanawan dak, sige pumanawak kabagis. Hey! Makapawang ganas! Ala, ang robot tatain, tamangan itirwar bakait. Itag sila ti bulalaw. Ulay, takit marungga di tanti, pasango na ka na ta. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Ngemjak maanusan ti ugali lang iti dadakkel mo. Kan may sa,
Pinapanaw dakmat, isa pimanaw ako na. Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Ha? Kaduwam tiya sawam nga gawin, Leia? Sana, Uncle. Siyak lang nga gawid. Aya, alakit aganad ka nga ron iti biyahem ka anakan. Nakagpa-check up ta maulaw akmatan lakay. Sumurtak mat, agpa-check apak mat. Oras siya kumaulawak. Ay, mabitla ang nga raw tawagak dyan ta. Imagak ngagpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pa'y lati kwarta ta ata sanad tusukatan. Sige nga raw, siguro din tal agpa-check up. Tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Ada libre a check up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanan. Tapno libre ti check up kan agasyo. Tay supay. Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang. Sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagkunang agawid ay. Imawag kanya. Kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasaya nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mau. Sigurado man nga ron din nagitay bigatin apasalubong tabakay. Sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagaya di na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Anak ko, ay, andakan. Ay, apay nagkuntong ka, anak ka. Apay akas tatarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Gandak, taitiw nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklaim pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dyan lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalagayam na dyan lalaki. Ano yan? Nabayagan nga aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibib turak. Tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga awan trabaho ki jay abroad. Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Uwan tatang. Isaman jakon. Jakon kaya ti agsubli ti sidong na. Adabas si ta kwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng aglako iti kumporme. Ano sa ko na ti agsubli iti kinarigat. Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko. Nagsakit ti bagbagik. Maulawak manan. Oras siya karot bakit? Kumaro manan ti sakit ti siyan ka. Kan maulawak mo. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check up dito'y barangay tayo ita. Kuyugan kayong agpa-check up. Ha? Mala, ni ason pa lati mangkuyog ka na kayo. Tay naggumatang ipila ko ka barbecue. Aso, ne, pasensya ka, no naglablabos kami iti amam. Gapo iti panagsasa umi iti agkakasakit kan ka. Why nasaw? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa ay. Sorry, mate, Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo ijabrown. Nagbalin kami abarayo ba itisan mi mata nagbano ka na kwarta. Mala, bye-bye yun dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang nanang. Ala, ornusin yun ti bagbagyo.
Takuyugon kayo amapan agpa-check up. Patpat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kay mabalin abaybayan. Pat ganda kayo mahit nga anak may. Nakitap no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkel ni. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anda iti bagida ngam di may dabaybayan. Kat agtintinulong kami ti kabsat ko ang mga sasikaso kadakwada. Kat ita bantay sarado dan kada kami kandimanang ko. Kadagiti papaunad da tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan mata na nagsubli ti kabsat ko abroad? Katadamatan pagtagilakwan ay tagduduma natin ijetsendaan. Halakastan ti pagayam mo ason. Please like, share, and subscribe. Thank you.